Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama macam-macam barungan guys. Ada Mas Iqbal, Mas Dava, Dek Jihun, Mas Reksa. Wah, cek ngantuk guys. Ada Mas Elvan, Mas Bayu, dan Mas Rama. Mas Rama pakai apa ya? Wih, pakai hiu. Terus Mas Bayu, wih, barungan hitam. Terus Mas Elvan pakai apa Mas? Apa? Singa besar. Wih, singa besar. Kuat Van? Kuat dong. Ada Mas Reksa pakai apa Mas? Wah, singa kecil. Semangat Sa, ojo ngantuk Sa. Ada Dek Jihun pakai Darongan kodok. wah, kodok apa Dek? Wah, kodok ngorek nek kali. Terus Mas Dava, wah, ada di buntut macan. Mas Iqbal, wih, kepala macan. Ya saiki Mas Iqbal karo Mas Dava. Ayo Le. Iyon! 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 Agi ngombe sik mangan sik kok. Van. Isen. Isen oke. Tangi turu. Ya wes yo Mas Iqbal. Awas. Yo saiki Dek Jihun. Sa. Reksa. Kayak isora. Yo ketake. Ketake to yo. Ya wes yo Jihun. Ya saiki Mas Elvan karo Mas Reksa. Aku salat badan.
Dek gantok sing ngene. Ya wes yo Mas Reksa mbek Mas Elvan. Yo saiki Mas Bayu karo Mas Rama. Ivan nih, apa? Nih. Buat ide Ivan. Yo. Buat ide. Wes yo Mas Bayu. Ayo Dek Jiun. Oke guys. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe.